informasi tu au nunganya di situ laktai alai adong ko piakkan tua ina adi ngabe ay atong Roma hamu tulang doh tamu akan tulang ngami tubogunya lamanon bain pano mono mena par dolami. Horas tungaro tulak talas rohata. Terus mau tulak tuh so, terus mau tulak. Terus mau tulak. Sama tulak, terus mau terus. Saya corong mi tulang ngami bah. Corong mi saya tulang ngami. Lihat jo saya lihat. Jadi mau lihat tema di tuata, mau lihat tema nang dihamu tulang ngami doh na tulang nami, nunga sahatamu tu bogunya laman namion. Jadi ope tulang nelagu, ala mulat tema acara ta, ima di pengguntingan pita tulang nelagu, asabor hati ta, lau madapoton, tutugu jel hamuran no tulang disi nagabe menggunting pita dohoton bahu pengiduhami matu tulang ngami, pabor hak matulang di bagian tangyang bahan matulang tangyak ta. Mauladi ma diaka habun saluna kabere nami rodis lima pinapari boru nami opus turo di bagasatikon dina neng borha mahida tu inganan nong taparade di bagasatikon naik pe di habun saluna poparani boru nami opus turo ta basada rohata martangi yang mahida Mauladi badi pasat nasaroha nami dua dopa mole Jehovah di bata marhida nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Di parhatopon na sang ulo nami do di sudiding gabba sa do asni rohamali Tuhan nong satu tonga-tonga ning ulo nami ganuk marsada-sada. Nasa itotong mga lihok kami Tuhan di bagasan hahipason. Di naborhak biha mila Tuhan siyang ganu akaw dung-dung nami sa haro di tonga ni ba alaman ni bona hasuton nami imabere nami di bagasat banoguton. Totong tutuhali Tuhan pasaton nami sa luhut na nasa ulon nami. Ay di boto horo le Tuhan di sudi akka ulon nami rak doh bere nami ima di poparan ni bere nami opus sohuturo rak doh sudi akka yanakonna na tinggal di bona pasogi tero di sudi na rosyatano parserahani marpungu hami di bagasan manugutona le Tuhan di bagasan hahi paso doh las ni roha na syakkoi alani ali Jehovah de bataha Tuhan nami Tuhodo hamil Tuhan marpangalua jala marha perusan. Ai hodo le Tuhan natuk maung rupi hami. Madongani hami dohot nama ngatur sudi nasa ulau nami di bagasan ari sadarion. Sian nama muka saha rodi nama nongai saha rodi nama nguzungi. Asa hona mia jalan nama jongjongi parluhutan nami. Asa tutong marlas ni roha hami rabdo sudi akkayanakon nami. Ima di poparan ni bere nami opus sohuturon di bagasan arion. Alani ali Jehovah di batama nami. Dina neng borhak mahamil Tuhan. Laho matapoto sogi ni bere nami na upinatupa ni akayanakon na saluhuna. Sai pa borhak mahami di bagasan hahipaus las di roha. Goki matotong roha pikiran nami. Asa boy masyam namina jalmas tukol-tukolak kami. Di bagasan holong dohok dami dohok las ni roha di bagasan ari sadarion atong ali Jehovah di batama nami dang tagamo somarlau du sahami diakkan marhula boru di bagasatikon jumulo sesa urasi hamisian nasaraga mihaduson nami asa tamajala talupa mi Tuhan lumowi makayanakon nami majalo nasaraga mi pasupasum na naik pasatom Tuhan sida
Waka ari nanay sidalanan na sida. Asima roham tangihok kami na mangido dal marsoba darapamu. Holan mga sahon ko na mo Jesus Kristus Tuhan nami. Martangiyak kami na pungot darapamu sa ijalo pangiduan nami. Amen asini rohani Tuhan ta Jesus Kristus. Do tolong di rohani di bata ama. Do persauran ito di perbadia mama dongani hita saluhuna. Amen. Oras beta. Jadi ala nunga di itio pamuburu nami gutin jenoi petulang. Borhak mahita tutugu nau pinarede ni aka berem inganan nyupung kami sauturon. Noing pardol lami. Ala neng borhak mazo kami tugu nyupung kami. Badamang naulinay. Torudurma, nasa naboy, torudurma, baik boru.